Iti Masakbayan. Ti napalabas, adda panangum si ni Fausto kani Kondring, taarado ti baklay na ama panagtrabaho, idinto ta gold detector ti baklay na. Iti panaglabas ti aldaw, kanayon at tumama itinangin a presyo, dagiti mula ni Kondring. Ngamawan mo't nakalkali da Fausto, abalitok. Idi agangay, nakagatang da Kondring iti segunda mano alugan, nga aramatan da nga aggatang kan aglako, iti ibiyahe daan at natang. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ngam intun bumabati gasolina, saan mo't nga rod asumurot a bumabati arkela? Day tangarod kahit. Ang maala day tayo ti saritaan. Ala, intayo nga rudan lakay, tani, magmag na ti oras. Imbag kat ti maibiyahe tayo adagos ti magatang tayo. O sige. Intayon, tapno presko pa dagi tinateng ang maibiyahe. Saan tayon aparikot ti pangiluganan kadagi tinatnateng nga apit kan magatang tayo? Day ta ti arapaap ko iti. Iso ngayon kagumaak tinagurnong iti paggatang. Kat nagbaligi ka, babaan iti gagat kan anus mo. Bilibak man kada Kondring kan Mayla. Anya gumamat ti pagbilibam kada kwada. Nakagatang dan ay tilugan a pangiluganan da kadagiti apit da anak natang. Mamati ka ma, talugan da, da jay man maniho ti anak da. Adayamot mayat amang ipaaramat itilugan da kadakwada, apagbiyahe da pa itinatnatang. Anya, agbiyahe da itinatnatang ko nam. Dakil ti puunan ti agbiyahe itinatnatang. Di mo ka dinadamag, ang nagsasaruno at timama ti apit da itinangato a presyo. Nangina ti presyo na tumpungan da kada ibiyahe da dagiti apit da. Imbag tumait no maala dalakay di kalkalyenda. Martapak mo dagita, sanak ngagpaatew. Apay ngay akas la masurun ka. Awan mo ti dakas nga imbagak Ay dilakit nga minin makatumpong iti balitok da Fausto ka ni Roy. Adagaya man lugan da Mayla. Nay, apa yan? Ha! Agmay-may sa ka dita. Ngam dumanay mudum kamay. Kaskala agur orasyon. Diyak nga rod matukod a panunutan. Nga da kanunlugan da Mayla. Ay dinto tawang matrabaho dya anak da. No di agbangbang kaglaan. Ay kat pudno nga rod ay nadamag ko. Adakil ka no tinaglakwan da iti apit da. Di kayo lak makatumpongan aya iti balitok. Ayan kay tay imbaga ti mamalad a nagasat kakanaw. Day tangarod matiur urayag. No kaano adumtang. Sakto mamat ti mapan agpapalad. No anya ti ibagada agasat ko. Baring agpada ta a nagasat lakay. Ala, takaduan ka amapan iti ayan ti mamalad. Ay, asino matitawan ang ipamaneho iti lugan na iti anak yaw, nana? Ne, nabartag ka. Agawid ka kit di tayong kaiturog, tapno mausawan ka, Roy. Sana ka nabartag? Kurang pa iti ininom ko. Tasan mo't nga agpautang ti akin koko iti store. Kasano akurang ti ininom mo? Kat nabartag ka mat. Ay, ay gumatang ka man gidi iti arak tapno agaw dakot nana. O sige, igatangan ka iti may nga arak, nulakot agawid ka ako nam. Agpeso nga igatangan nak nana. Ay, alaman nga rot. Tapno mamati Ingatangam mo ni Roy iti arak, Mayla. Tapno pumanaw ditoy, nana. Ay, kabutang ko ngamin tinabartag. Amangan noan niya pa iti aramiden na. Sapay no nabartag kat sumanao.
Saan nga agpatingga asao-asao? Ay, narigat ka no akon kontraan tinabartek. Iso ti kunada. Ti dakas, enton agrana kayo manen dito ityanggay, ang mga no agpagatang tumanen iti arakken ka. Ay, kat no makita nga adda dito'y tiyangge, saan akon nga umay dito'y, nana? Nasaya at mat. Ang madamag kuman Agpadan samot nga agrayo daroy kan anak yaw kan ni barangay sekretaray. Day tamot ti damag ko, nana. Ang jack am mo, no agpada da nga agtultuloy nga agdatdaton. Nay, papanamon. Inibos mun samot ti sabon anabanglaw. Ken pumada iti buok mo. Barang sungbatan nakita ni Dona, tatang. Ay katagawa am nga ruda. Tapno magunod mo tinasamit awen jay napintas a balasang. Isu nga rod nga agpagwapo akmat, tapno ay ayaw ni ading balasang. Nabanglo kang agpaisaw. Ay ngam nay, saus. Agat arak mo tisang aw mo. Agngal-ngalak iti bubble gum, tapno nabanglo ako nayaw. Sigurado am ababelgam tingal ngalaw. Saan kita mama? Ay, saan, tatang? Amok akasoron ni Dona ti agmamama. Apay dagitin lasin mo anat natang. Alaan ka no ni Mike, tamapan ijabalay da dona. Mapan naarman manen aja balasang. Damag ko kat agkaribal na kano iti anak ni Pari Fausto. Wensa ka no. Bareng no saan ati anak tati paayon na Kat no mapaay, adan to pagsaksakit ang tinakam na. Anya ngay nga rod, talaga akasta ni Ayat. Adda agbaligi, adamot mapaay. Masaktan lakit di ti anak ta, no iso ti paayon ti balasang. Di namot nga rod mapilit ti balasang amang songbat ken kuana. Awan ka diti kadwam iti balayo, tako na mga adamot na panandag iti dadakkel mo, friend. Iso nga rod nga imayak diti balayo. Agawid akton, intun sumangput da. Nasaya at mat, tapno da kadwak diti balay. Adamot na panandag iti kabalay ko. Sa anak nga taam makasi nga. No adda umay mang sirpat kan ka. Ay, si kamot, mayat kit di tapno uray si kakat sirpatan damatan. No diti balayo ti papanan ti mang sirpat. Kaya't naasawan, sika ti sirpatan da, saan asya? Amom nga no inton makita da kakat ibawing daken kan ti panagayat da. Imposible mo't dayta. Napimpintas ka ngam siya. Oo, na'y katanapin pintasan. Makaasawan to, pa jay ada pakapilawan na. Ay, na yun day taap pumada, Roy. Papanam, oray agbagyaw, saan ang makuso day taaboaw. Ay katapno mayat latamat atibis ngay. Imbes nga inggatang mo iti pumada, impaunam kumamatan nga imbayad iti utang mo kanyak. Anya? Utang manen? Hindi ta kayo man lang. Ay, aguray ka pa, dapay bagakken ka. Na. Ide imutang ka, nasaya iti panagsaom. Ita, kasla ka lang nakaangot iti bangbangsit a pumanaw. Ay na, singir kayo la, singir. Di kayo la makaururay mo. Nabayaga ko nga agururay, Roy. Naturog ang ti kwarta, ta inutang yumot nga main. Naturog pati ganansyak. Ay kat, riniing mo kumaa. Ay, nagsalimuot dito unak. Intaman kiti agtugaw dito at terasa ti balay. Uy, kita ham ni Manong Roy. Iso dayta sumungan. Nakagaglaw nagpuskol ti pumada na. Una yan abis ngay. Kasla na dupos akalidaan. Sapay maya ti widawid na sumungad. Nay, Agsagsagawisiw pay. di mo unay pigsaan. Asudugang, anda di tarubayan nun. Ay, umayak man, babalasang. Ay, umay kalata, Manong. Ay na, nagyaman ako na, ating ka oh. Ay, ni,
At damot gayam kadwam abalasang. Uwan manong, awan ngamin kadwak dito'y balay mi. Imbag na ron ta imay mang kadwa kanyak dito'y balay. Limabas mo't itay ni Roy a permiti silang tibuok naga po iti pumada na. Ita, si kamat. Apay ko mano lumabas kami nga agina. Kadalan mo nga rod dito'y arpad ti isturmaw. Mas daawak lang amin no papanan na. E di singir at ti utang na. Masurun kit dain. Kit utang nalata ka day. Apay aya nga gaganat ka nga agsinger. Business is business. Imbis nga ganan siya, saan mo ta inutang yaw? Saanon ang makapagpusipos ti kwartak? Uray na yunan minto ti kung kunam aganan siyam. Di ka lang makapautang mag... Panawan ka madlaang nga. Ay, isong agnegnegosyo at tapno ganan siya saan ka tapautang itinatiwod nga bayad? Just kikit day. Agbabarato kayo manmat, itinaila ko yung abalitok, manong. Ah, ay, kwa. Nalaing matgayam nga aglisi ti balitok. Anya? Saan ka ding anda detektoryo? Ay, adda. Nangina pa iti pananggatang ni tatang. Angam, itarayan sa mo ti balitok. Amo ayamot ti balitok taglise. Talaga kit di nga awan tinaikari a balitok, iti pagkalkalyan nyo, manong. Awan papanan na. No di matumpungan mi matlaang ti ayanda. Di kay tumat nga rod mangliplipat no makatumpong kayo manong. Ariglado ading ko. Mangiwaras ak tumat. Tapno mairanod tayo amay. Inalakadimot lang ni Mike tinatnateng. Ako na nangaytid na kanidona. Wan, amumutan dyan anak ta. Saan amapan nga awan igam na nga ipasabat na iti balasang? Urayan tangarod ti sa sangpet na. Sa tayo mapanidya paggatangan tayo tinatnateng nga ibiyahe tayo. Sursurwam kumamot at agmaneho. Tapno masublatam no kasjay nga ada papanan na. Alabayam tagsursuro ak. Inton romang ay tinegosyo. Gumatang tayo matitibukod na alugan nga aramaten ng agbiyahe no adan tumot asawanan. Saan ka din nga agmula? Agmula akpay tapno adalat ta maila ko. Ne, sumungad mo ti anak ni tata kondreng. At daawit na ala ko na anat natang. Ila ko na nga ta, dagiti awit na. Ta dito'y pahingaw may agla ko. Ijay ko masabali ti mapan na paglakwan Saan aditoy? Ang mga no saan ala ko ti awit na, manong. Ah. No nga min umay ditoy, adda awit na anat natang. Ha? Saan ala ko kunam? Napanan sinabat ni Donna. Ta sininyasan na ang mapan na alaan dagiti natnatang. Itad na ka di dagiti natnatang? Apayakas na tilangama naggapo ija balay da dona. Imaykit di di anak ni tata kondring. Kunak nula ko na dagiti natnatang. Ngam, itad na matgayam. Anya, ada impasabat na kanidona. Unanang, sinabat pa nga rod ni Duna. Idi sininyasan na amapan na alaan dagiti natnatang. Disinti ka di ma at anapan ija balay da dona kaskan ka. Saan? Nakachinelis to pa'y. E dinto ta siyak, nakarubber shoesak. Ang ada inted na kanidona. E dinto taawan kan ka. Ay, nabain anak nga rod. Iso ang nagpambarak, kat dajay, nagawid ako na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo itay kiniroy. Kasla seryoso kayo matadwa. Kwa, idi kanu nga rod na panagara mijayan da dona. Napan kanuma ja anak ni pare kundreng. Kaya't mo asawan. Nagranada ijay. Wan, iso ang masuron ni Roy. Anya ka no ti pakasurunan na. Apay ko maamasuron. Ada kanunat na nga impasabat na kanidona.
Idinto nga ima-ima ni Roy anapan. Aho, mamaminsan taon ti panangted na. Bareta abalitaw ti ted na. Ay, wala. At iwan ng tao ti anak ni Mayla. Bareta abalitaw ko naman. Wano saan? Ikan na itinangina nga alahas. Kumusta tinapanan ti anak ta? Mayat matlakan iti banag tinapanan na? Adda ka no ijay-jay karibal na. Nagdisente ka no. Idinto ta nakaragad jay anak ta. Kasano nga rodan nga Di naate yung nga rod ti anak ta no kasta. Ay, naliday nga rod asimang pat jay anak ta. Kaslan na bainan. Kasla nga rod kakaasi anapan ijay no disente ti karibal na. Barang no kayat na pa'y timapan, no adamanin ijay ti karibal na. Masapol nga anusan na ti mapanmanen. Tapno magunod na ti tartarigagayan na. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo italawas a napauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon.